ka Noor Online TV channel ka jan gwas me bana roch me bana jakwen raji bukono kwen raji tokre wocha ka sa Sudan jan bukon di ala lingo ka jan gwas me gora jen wo mi jiram jidit ka Noor Online TV channel der subscribe ko blertin konen banon ka bikan chamala shubkaji bikan subscribe an ler bukon lat gwas me ka tungne tana saler mi charwach mi chalat kalere me be ka UN ji United Nation kene content let ke unimis ka ta dan de maldere to jere wocha ka sa Sudan te groj mi ken kulat gwas me roj dan yikan lat mal kamnentin kon tin la murleni kan nuari ke jang ki ka duru ko ken murleni ko kala kan nok la kan ka kwal kan nakana nan kan gad tieni nan kan men chagujeno ngani tede malde no ngone si ji university karaj me kan ko no kan shol kan go di ala kontre wi ka Sudan ko de ga rode ala ka ko de kan mal de kan no kam ni dorin content ka rol ala spiritual leader tin content re wi ka Sudan tin weekend wo te ka long kan de rajamo de jala da ken ka do dan en shalat ka jagwas me gwad me kon ko lat gwas me ngai kon murlene no ta ndan te ke ta mishina gai ko chukum Sudan che ken che gurno dong der murleni da ka jako de kan ta dana kan gad nanga je ki na kan ka je de kan pel ko kum Sudan che let che dir entam sha ko la no shwal ka guk ram gu economy e por fa dakwet cha gu je no dong ram kel ni tin konen dong de mal de no kam no ari kan murleni kan ta dana dong ite guk je ki te ka nyinga la spirituality ndana che te je da exercise lo da mal de je non kemat na vraja malat ka je jen kanede ko la je wan te je ka gok ano kanede la jimal ka de mal de non de kan special give dan te ka de kan mal mo de kan non na me mi kan kon kan je wan mu ko gu gwas gu yenen go de mal de ben la tok kagu kule la nei gwade da ne shi kore to re wike Sudan ka talamal kule la go gri chop gode re wike Sudan ka talamal non kane du no ne me shor mi gane cholo no de ni content la te spiritual give ki go de karach ke murle ne ko ka do dande mal der ben gaje ne me agenda na jikana lat agenda na gorban go de nyaga yekel en ban nyogo jikam do dien biata ka mal bye bye